Eduzane kosi, eduzane, no misi pamba, no si dam, nizo finyele, give se tuzane na weko si
Siyabonga Nkosi ngelanga lanamhlanje Nkosi endleleni. Sibonga ukugcinwa ukuzibona siphinde sibuye besilapha ngolesihlanu Nkosi yami. Sisizwa amazwi akho okuphila. Namhla uphinde wasiletha njalo. Asiwasuthanga kodwa siyabuya ngazikhathi zonke izikhathi. Uze Baba Nkosi yami silungiselele umuntu umoya. Ukuthi nxa sithiya lo mhlaba Nkosi yami siyobonakala phambi kobuso bakho. Amen. Siyakubonga Baba ngesikhathi osiphileyo. Uthe lapho khona ababili bathathu la ukhona phakathi kwethu. Siyazi ukuthi khona phakathi kwethu okuphindiweyo. Nkosi yami siyabona ukusebenza kwakho ukusebenza khona phandle. Siyabonga Nkosi usinikile izulu besilicela ngaso sonke isikhathi. Sibonga umusa wakho Thixo wami. Napha abagula esibhedlela abagulele ezindlini Nkosi beka isandla sakho somusa Baba nabakhalayo abasosizini abafelweyo ngezindawo esibaziyo lesingabaziyo babaduduza nomduduzo omkhulu. Baba sesibonga ngemvuselo yakho sigola Nkosi yami. Usebenze ngomangaliso wakho Thixo wami. Baningi abangenileyo embusweni, baningi abavuselelweyo, baningi abaphilisiweyo. Siyawubonga umusa wakho Jehova ngezikhathi zonke. Sesicela lo mhlangano wokuphela konyaka ususondele Nkosi yami. Kuningi okudingakalayo Jehova, wena umnikazi wemali. Senzele kahle Thixo wami kukho konke okulungiselelwayo, phumelelisa ngegama lakho Jesu. Sesicela lamalungu ebhodi Nkosi yami bagcine ushumba Nkosi yami lonkosikazi lemuli labantwana labazukulu. Ufundise uMaphosa, ufundise uMatheza labo bonke Baba amalungu ebhodi Baba abasezindaweni ezitshiyeneyo bagcine somandla. Ubahole ngomoya wakho oyingcwele. Wahole uJosefa waba ngolungileyo Jehova, wahole uDaniel, bahole abantu bakho Thixo wami. Labafundisi abasensimini yakho Jehova abadela impilo zabo kodwa bazinikele emsebenzini wakho bagcinele emuli zabo. Siyakubonga Baba nangumholi wethu Sibanda asimkhohlwa Baba, umgcine imuli labazukulu umqinisela semzimbeni. Sibonga ngakho konke Baba ngoJesu ohlezi uzwe phakathi. Amen.
Amen. Amen. Amen. Lapho kubuthene ababili noma bebathathu ngegama lami uJesu uthi ukhona. Amen. Siyathanda ukubonga ukuthi yena uJesu ukhona phakathi kwethu. Amen. Kuzezwa ukukhuluma kwethu, ukuthandaza kwethu uma singasondela esiguqweni. Ndiyazi ungabona uthola ithuba elinje lokubuya enkonzweni umusa wenkosi. Ukuthi uzozwa ezweni lenkosi umusa wenkosi kakhulu. Ngoba uNkulunkulu uyabesebenza enye into ezimpilweni zethu.
siyabonga asoze sibe lesikhathi eside kodwa ngamafitshane sizakhuluma mayelana ngothando lukaThixo. uJehova wasithanda thina singakamthandi. Uyasithanda kakhulu. Asiqale khona kuJohane chapter 3 verse 16. Angazi ngizacela ukukambalele ngesizulu. Johane chapter 3 verse 16. Johane chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. Amen. Verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. Siyabonga evangeli lihle. uThixo walithanda izwe kangaka wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi ubani nobani okholwa kuye angabhubhi kodwa afumane impilo yokunaphakade. Amen. Selifikile gogo. Amen. Siyabonga. Ivangeli lihle bazalwane. Ngoba uJesu uyasithanda. uThixo wasithanda ngothando lwakhe olukhulu, wasinika indodana yakhe uJesu Kristu ukuthi ubani nobani, akukhethile ukuthi ungubani, akukhethile ukuthi uvela ngaphi, akukhethile ukuthi ungumhlobo bani, ulishona, ulindebele, ule background engakanani, uJehova wakuthanda. Amen. Yes, yabalani malito isebenzani siyabonga. Siyasibalele lesizulu siyabonga. Amen. Walithanda izwe kangaka. Amen. Ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi kodwa babe lempilo yokunaphakade. Amen. uJehova muhle. Singakhumbula ukuthi sivela ngaphi, uJehova wasenzelani. Kathesi noma singathi ubufakazi ukuthi kanti wena uJehova wakwenzelani, yabona ukuthi ngempela besingafanelanga. uJehova wasithanda singafanelanga, singelalungelo yokuthi it's my right to be saved. No, it's just the grace of God. Ngumusa wenkosi ukuthi sisindiswe, siphume emadakeni, siphume ezonweni eziyangisayo, izono eziyenza ukuthi uphile impilo uzisola izikhathi zonke kanti lokwana ngikwenzeleni. uJehova wasithanda. Wasinika indodana yakhe uJesu Kristu ukuthi ubani nobani angabhubhi. Ngoba ukubhubha ikuhamba egeni, ukubhubha ikulahleka nokunaphakade kungasela reverse. Yikubona kuqakathekile ukuthi umuntu azifumane kusakathesi, kuqakathekile ukuthi umuntu azifumane esaphefumula, umphefumulo lomzimba kusabambene. Kuqakathekile ukuthi umuntu azifumane, alungise impilo yakhe, azithintithe amakhapha. Ukwenzelani? Ukuthi angabhubhi, ngoba sathandwa kudala. So akumelanga phakathi kwethu kutholakale noma one ongabhubha. After sesizwile izwi elihle kangaka ukuthi uJehova thina wasithanda, wasinika indodana yakhe uJesu Kristu. Ungakhumbula uthando lolu uJesu esesiphambanweni, ukuthi wahlupheka kangakanani, bemhlukuluza, bemshaya,
bemyisa, bemenza konke, kodwa kuluthando lukaBaba ethanda wena nami ukuthi singabhubhi, singalahleki nokunaphakade. Ingathi uJehova makasize. Uyazi indaba yevangeli ayizanga ukuthi izolahla abantu. Singabala ku-17 ithi yona ngesilungu ithi, for God sent not his son unto the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Ithini ngesizulu khonapho 17? Ngesizulu ithini? Nasezithoji siyabonga. uThixo ayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba alilale, kodwa ukuba izwe lisindiswe iyo. Kayithumalanga ezweni ukuthi ukuba alilale, kodwa ukuba abantu basindiswe nguye. uJehova makasisize. Ngoba indaba yevangeli izayishiyayo kanje. Abanye baqalisa ukuthi ukukhuluma ukuthi basisola ukuthi hayi awusolwa ngumuntu. Uthando lukaThixo. Kathunywa uJesu ukuthi azokunika icala ukuthi wena sifebe, wena mkambi wamanga. Hayi, ngikukukhumbuza ukuthi indlela ohamba ngayo imbi. Phenduka ungene ethandweni lwenkosi. Ukuba ungavuki, ungalahleki. Ngoba uphefumula ungakuphunyuka, kuzima. Ungakuphunyuka uvuka ufile, akusela reverse. Yeva usufile awusathandazeki, noma ungaphenduka ususegena awusancedi lutho. Ingathi Jehova ngasisiza. Asivuleni 1 Corinthians 13 verse 13. 1 Corinthians 13 verse 13. Sikhuluma indaba yothando lukaThixo. uJehova senzela lona. 1 Corinthians 13 verse 13. Ithi ngesizulu khonapho. Yesilungu yona ithi, and now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Uthando. Amen. 1 Corinthians 13 verse 13. Yes. Amen. 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 Ukhona ukukholwa, ukwethemba, uthando, lezi zinto ezithathu. Ukukholwa, ithemba, lothando. Kodwa umbhalo udlulela phambili ukuthi okukhulu ukudlula konke luthando. Amen. uJehova makasisize. Okukhulu luthando. Uthando luyabekezela. Kuthiwa uthando lukhulu ukudlula ukukholwa, lukhulu ukudlula ithemba. Ngoba uthando lugombolozela izinto zonke. Uyazi umuntu olothando oluvela kuThixo uyabekezela, uthanda abantu bonke, unomunene. Uyazi ama-qualities atholakala emuntwini lo ayamangalisa. Kalalunya, kalanzondo, noma bangamkhuba bezama ukuthi yena uyathethelela kabambizikwini. Andabantu uthando lukhulu ukudlula konke lokho. Ngoba umuntu yakwazi ukuthi nginokukholwa kodwa engathanda abantu. Umuntu uthi hayi ngithemba ukuthi into zami zizangihambela kodwa engathanda. Manje uthando lukhulu ukudlula konke khona. Ngathi Jehova ngasiza kulintambama sifumane uthando lukaThixo lutholakale ezinhlizweni zethu. Siluphile lolu thando, silwenze lolu thando, lusincede ezimpilweni zethu. Uthi noma
uthando lube yilo lusithwalayo lusisa kumdali wethu. uJehova makasisize. Sile ntambama ehle ukuzwa ngendaba yothando lukaThixo. uJehova makasisize. Asambe komunye umbhalo. 1 John siyaqeda manje. Imfonzo zaphakathi kweviki asithathe isikhathi eside. Sile ndaba yothando. 1 John 3:16. Ngesilungu ithi yona, hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. May God help us. May God help us. uJehova makasize. 1 John 3:16. uJehova makasize. uJehova wasithanda ngempela, wasinika uthando lwakhe. uJesu wasifela, wanika impilo yakhe. Enikela kithina, nathi kumele sinikele izimpilo zethu kwazalwane bethu. Asizweni ngesizulu ukuthi thini? Siyabona uthando lukaThixo. Yes. Ngalokho sibona uthando lwakhe. wathela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Amen. Nathi ngasibeka ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane. Nathi ngasibeka ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane. uJehova makasisize. Yebo, asingeke sahambe esiphambanweni safela abazalwane sitshengisa uthando. Kodwa uma sibeka impilo zethu ngenxa yabazalwane, siyabe sitshengisa uthando. Siphila uthando. Sikhuluma uthando. Sisizana empilweni. Ngathi uJehova kamakasize. Ngoba thina sathanda uJesu. Yena wasifela. Akuna muntu kaThixo wavuka ethi mina ngizakufela mzalwane. Akuna muntu ngathi ngizafela omunye umuntu. Kodwa thina singakwenza ukuthi uJehova uma sesindisile esekhipha izono zethu, asiphileni othandweni. Asiphileni sibekezela. Asiphileni singelanzono. Asiphileni siphile impilo elungileyo, engelansolo. Yiluthando lwenkosi. Ngoba ukufa kwakhe uJesu kwasikhulula ezulwini. Kwabeka uthando lwakhe ezinhliziyweni. Lolu thando malubonakale ezimpilweni zethu. uJehova makasize. Sesiqeda lapha. Sesiqeda ivesi yethu yokuqina. Sizahlabela u-18 ngicilongo levangeli. Number 18 ngicilongo levangeli yingoma esizayihlabela. Uma kusenza sizahlabela amavesi amabili kuphela. uJehova makasize. uJehova makasincede. uJehova makasize. Uthando salwenzelwa inkosi uJesu Kristu. Wabuya emhlabeni ezosifela thina. Ngifuna sibale lapha uJesu ethandazela abafundi bakhe. Asiqaleni kuJohn 17 verse 17. uJoseph uthi bahlambulule ngeqiniso ngoba izwi lakho liyiqiniso. Amen. Bahlambulule ngeqiniso ngoba izwi lakho liliqiniso. uJehova makasincede. Verse 19 siyayiqa 18. Cela libhalele 19 gogo. 19. Iyazishabulula ngenxa yabo ukuba bathandululwe ngeqiniso. Amen. nguJesu okhuluma lawa amazwi. Singathi uthando aliyabona ukuthi uthando lolu lukhulu. Uthi ngiyazihlambulula ngenxa yabo, ngenxa yethu, ngenxa yakho. So
lathi kulintambama ukuthi sibe nothando olugcweleyo, oluyiqiniso, oluyisiminya. Asihlanjulilweni ezinhlizweni zethu. Masihlanjululwe, sihlanzwe ngomusa wenkosi. Lapho esisondela khona esiguqweni sicele ukuthi Jehova asihlambulule. Uma ngasihlambulula, kulula ukuthanda. Awudingi ukuthi utshele kumbe ufake ekhoneni ukuthi thanda omunye. Hayi, ngenxa yokuthi inhliziyo yakho lihlanjulwe ilizwi lenkosi, uyathanda wonke umuntu. uJehova makasisize, uJehova makasibusise. Sizohlabela 18 Cilongo levangeli. uJehova makabusise izwi lakhe. Ubrother Nyoni uzasivalela ngomthandazo. 18 Cilongo levangeli. Asihlabeleni amavesi angu-2. Uthando lukaBaba luhle ngolwandle lubanzi lujulile luyavela imibono lwafinyelela
tinobonga Baba, tinotandira kwamuri Jesu, tinobimba ini Jehovha, mukurumbiro